Izitokofela sabe siyothenga imbuzi ezimbili sinike usibanibani ngenyanga ezayo sithenga imbuzi ezimbili sinike usibanibani sakwenza for 6 months aqeda sabona ukuthi awuyenzeka lento kwathi makudlula inyanga yodwa sabuzana iphi le mali kade sihlanganisa ngoba nazi imbuzi ekhona ngambili yini singavele siqhubeke sabuya sathi hayike kulokhu kasenzeni kanje unonkosi uzothenga imbuzi ezimbili mina ngithenga imbuzi ezimbili nobana athenga imbuzi nalo eziza kuye athenge izimbili okusho ukuthi kuye kuza imbuzi engaki ezothenga sakwenza lokho in a period of 6 months aqeda usakubona kubalula sathatha isinqumo sokuyeka ukuthenga ama-airtime sathatha isinqumo sokuyeka ukuthenga idatha sayeka isinqumo sokufonelana sathatha isinqumo sokuthi sizobhalelana ama-message sahamba sayo kwelinye ibhenki sayothatha ikhona ngale South Africa kunebhenki elikwazi ukukunikeza iSIM card ekunikeza 44,000 minutes ngenyanga ngo-320 rand sahamba sayothatha lokho sesibonile ukuthi kanti i-airtime isikhosta 15,000 umuntu eyedwa ngonyaka sabona sayikhatha down to 350 times 12 kuphuma nedatha lo 500 gigs then saqhubeka kanjalo sakiyeka konke lokho sabuyisela imoto emuva imoto ekhosta 1,500 rand every day for petrol and services wear and tear because abantu bakithi abayibuka indaba yemoto mayisa isakwazi ukufaka upetrol kuphela ithayile lemoto liphela usuku nosuku ngelanga oyolithenga ngalo wena lisuke kade liqale lilisho kuphela thina sikunake lokho silinde ithayile ezeliphele bese sihambe solithenga ngemali esingadlelelanga yona sabuyisela imoto sonke emuva sahamba saqhubeka nale indaba yezimbuzi after 6 months that anyuka imali kubo 5,000 ngenyanga so sesikunika malini wena ngenyanga u20,000 plus yo 5,000 hambe yothenga inkomo nenkonyana sakwenza lokho ke for 2 years saba motivated sadayisa imoto lezi indala sasangaba namoto namanje anginayo imoto ngiqashile nje lekwazi ukuqasha imoto inyanga yonke ngihambe ngayo ngize ngiqede ngikwenza bese ngibuyisele ngoba uku-own imoto is a loss a big loss uma ungahlala phansi ukucabangisisa kahle it's a very big loss uma ungak-afford it's okay but if ungak-afford musuke ukuphoqa because impilo zabantu abaningi zimile insizwa ayikwazi ngisho ukuhlawula izingane ngenxa yemoto ayikwazi ngisho ukulobola izintombi ngenxa yemoto impilo imile uzothi eseqale esethu ufuna ukulobola kuvele kuphela umsebenzi ngoba idlozi limnikeza imali wenza ngayo ukudla and if usinayikhulumi lezi zinto ebhizinisini ngeke lize lenzeke ibhizinisi ngoba ibhizinisi lenziwa ngayo le mali oyiwastayo so ke enye insizwa yavele yathatha isinqumo nje siyasebenza sonke yathi ngiyayeka emsebenzini madoda sengiyibonile lento izosebenza yaphuma emsebenzini bayinikeza u300,000 yathatha u300,000 ngo-2019 yahamba yayothenga inkomo ezo-16 ezihamba namankonyana 25,000 inkomo iyi-1 ngo-2020 umfokanyawo uthenge i-van i-GD6 i4x4 2.8 ngo-800,000 cash ne-trailer i-double XL ngo-35,000 rand ngalezi inkomo ngithi niyazi inkomo thizala unyaka nyanyana 2019 ngo-2022 2019 2021 2022 wabo uthenga inkomo cash imoto cash manje unenqwaba yenkomo usewedlule thina asijoyine kamuva isuka phi indaba hambe ngayolalela amandla omnotho sabuya sangalinda ukuthi imali asinayo sathatha u500 rand sawuhlanganisa sadayisa sathenga imbuzi zala kabili ngonyaka akekho phakathi kwethu nembuzi engaphansi ka400 njengoba sikhuluma manje imbuzi ke awuyidayisi bafowethu njengoba kufika izolo la nonkosi namhlanje ngivuka kufuneka iziphongo ezo15 isiphongo sisodwa so 1,500 rand ngilapha mina eSwazini ngithaba ayidayisi angaze ngithe ngidayisa imbuzi angaze ngisho lutho ngila bafuna imbuzi abantu uyeza umuntu uzothi uyidayisa eThekwini uma ngayithatha mina ngiyovula indawo yokudayisa eThekwini lezi phongo idayisa ngo1.5 ngadayisa ngo2.5 at zero cost izalwe ekhaya so engizama ukusho lapha bafowethu istory sami sithi asingahambi lama conferences njalo singenzi lutho
qala into encane ezosusa 120 kuma cost akhe enyanga njalo because 120 lo izobe ususile uzoyongena kule yanto ofuna ukuyenza uzongena kule imali ye transport ofuna ukuhamba ngayo uze kule conference uzoxoshela ulwazi asime ukuloko sixoxa izinto ezifensi asenzeni Yes.